Kilagyo ng igpa, ang pananganak, panimbanal na Espiritu, Amen. yung grasya ni Ginoo tayong Jesucristo, yung lugod ng Diyos, yung pamakiyagom ng banal na Espiritu, yung manatili sana kay kayungan. At kaya ka antimurin. Maya payabak po. Maya payabak po among. Kaluguran na kataning Ginoo. At buri na katamo nga kayabe na. Luguran taya mo naman. Bayo ta makipag-obra kaya. Dakala rin taong mag-obra para king mayap. Dapat yung karelang relasyon king Diyos. Pamitatag. At kay ba't mga inala, bilala ko lagana, o masisira lalo. Pasik na nga nakatalob ng Diyos, pitang magkamalita mo. Tuturo na kitang lugod. Mo kayong saralita mo, naking balang metong at metong. At karing panahon may kasalata mo, mangyata mo pong kapatawaran. Itangan po. Aminan ko, King Diyos, sa mayupayang tutu, at kaya kayo kapatad, uling mi kasala kong bina, King isip, amano at dapat, at miyayaliwang kakulangan. Ulinitay panigapuko kang nuwa na Mariyang kapilanman birhen, karing sablang anghel ang pombanal, at kaya kayo kapatad, inapalalan ninyo ko, King Diyos, aginutang. King Diyos sa may payang tutu, pakaluluan ng katamo, king pangapataw da rin kasalanan tamo. Dala ng tangan sana, king biye alanganga. Amen. Kaya beta po ka rin kwan. Ligaya King Diyos. Ligaya King Diyos, King peka matas sa banwa, makayapan ka rin tao, kayang kaluguran. Ligaya King Diyos, King pekamatas sa banwa, Kapayapan ka rin tao, kayang kaluguran. Inong Diyos, Hari ning banwa, Diyos pangmayupaya, sa samban, pasalamatan, parangalandakan, sa samban, pasalamatan, parangalandakan. Itangan po. Ligaya King Diyos, King peka matas sa banwa, kapayapan ka rin tao, kayang kaluguran. Ligaya King Diyos, King peka matas sa banwa, kapayapan ka rin tao, kayang kaluguran. Manalangin tamo po. Oy paming at banwa, pagmulan ning sablang katutuan, misan ing metong abalayan at yuking karamduman, may kiramdam niya king kaya kang amano, at tikyan ning anak kaya kang anak, bistaman may bangon niya, ibat king kutkutan. Pakiramdaman mo ing panalangin niting bayong bait,
abalayan, at pasiknangan me kaya kang Santa Iglesia, ban apakibata na yung awos mo. Mibangon kaya sanang makaluwal king sala ning aldo, pan makatalakad king harapan mo, hangga king munag na ningalanganga. Iti aduan mi ikapamlataan ng Kristong ginumi. Amen. Pamamasang ibat, king libro ning dapat daring apostol. Pengut na nala ning peka punding pari ring apostol, nga nakarela, maigpit na kayong tintuan, kintuk nang na kayong tuturo, tungkol king lagyo na ning taong iti, lawan nyo nung nano ing kaya kayong depat. Kinalit yun na king mabilog a Jerusalem, ing kaya kayong tuturo, at buriyo pang iparsala kaya kami ing pangamatena. Nga nang mekibat Pedro at ding aliwang apostol. Kailangan ing pamintuan miya ing Diyos at aliwaring tao. Ing Diyos daring kaya katamong makatwa, pepasubyaneng niya i Jesus, kay bat yang pinako king krus. Tinasnening Diyos king dane ng wanan, ban maging pamuntok at talapagligtas daring tao, ban kanita, mika 40 na lang makasisik ring Israelita at tanggap kapatawaran karing kasalanan da. Testigo kami tungkol kareting bage at antimurin ing banal a espiritu. Ing regalong babyena ning Diyos karing mapaminto keya. Tintuan dalang na magsalitang pasibayo, king lagyo ng Jesus, at layon da nalang binulos. Meko lang kitmantula ring apostol, king arepan ning konseho, ulong ila mayakit lang karapat dapat dumalan kaligaligan, king lagyo ng Jesus. Ing amano ning Ginoo. Salamat, King Diyos. Dalit a pakibat, ingke katamo pong pakibat. Pupurianda ka, O Ginoo, uling linigtas mo ko. Ulitan tayo po. Pupurianda ka, O Ginoo, uling linigtas mo ko. Pupurianda ka, O Ginoo, uling linigtas mo ko. Emo pepayintulot ing tumulala, king kakong kabiguan, ding kanakong kalaban. O Ginoo, linigtas me ing biyeko king kamatayan. Emo ko inabe karing padulong na king kutkutan. Pupurianda ka, O Ginoo, uling linigtas mo ko. Pagkantayang kapurian ning Ginoo, ikong sablang tapat. Eyo kakalingwang pasalamat king lagyo ng banal. Saguli mo ing kayang mua, kabang-kaba ing kayang ganaka. Karas ning bengi, mapalyaring ating luwa, dapot datanging tula. Pupurianda ka, O Ginoo, uling linigtas mo ko. Pakiramdaman mo ko sa, O Ginoo, at malunos ka kanako. Ginoo, saupan mo ko. Inalilan mong pamanerak, ing kanakong pamagsalbat. O Ginoo, kakong Diyos, parati kong pasalamat keka. Pupurianda ka, O Ginoo, uling linigtas mo ko. Pamamasang iba't king libro ning kapahayagan. Ako, Hiwan, mi kametong kong pamipatilip at dindam ko ing siwala daring dakal at laksa-laksang anghel. Makapadurot la king trono, karing apat amabye lelangan at karing makatwa, ngarang magkantang masikan. In korderong petera, karapat dapat siyang tanggap upaya, pibandyan, kabyasnan, at sikanan, dangal, ligaya, at kapuryan. At dimdam kulang magkantaring lelangan at tsubanwa, king yatu,
king lalam ning yato, at ding atyo king dagat, ding sablang lelangan, king mabilog asikluban. Karing makalukluk king trono at king kordero, miyabiye ang dangal, ligaya, kapuryan at upaya, ang king kapilan paman. Ngarang may kibat ding apat ang mabiye lelangan. Amen. At migsakabla ring makatwa at simbande. Ing amano ning Ginoo. Salamat King Diyos, parangalan tayo pungining maya pabalita. Itamongan po, Kristo sinubli mebye, ginuring sablang lelangan, pepakit siyang pakalulu, karing sablang balayan. Ginoo manatili kaya kayungan. At keka ang timurin. Pamamasa king maya pabalita agpangkang San Juan. Ligaya keka o Ginoo. Pasibayo yang pepaki ti Jesus karing alagad na kimpampang ning dagat-dagatan ning Tiberias. Pepakit siya anti kaniting paralan. Miyabe-yabe lari Simon Pedro, Tomas ing mayayawos kambal, Natanael at tao Kana Galilea, ding anak ng Zebedeo, at ding adwa pa karing alagad ng Jesus. Nga nang sinabing Simon Pedro Karela, Manasan ko, tuki kami keko, ngara naman kang Simon Pedro, mekola at sinakeking bangka, dapot alalang arakap na numang asan king kabukas sa ita. Inyang saslag ni Ingaldo, at yuwe Jesus kimpampang, dapot era akilala ring alagad king iya Jesus, nga nakarela. Anak, ating kayong ikwa. Ala, ngarang may kibat, sinabi na karela, Ibaldog yung lambat king dane ng wanan ning bangka, at manikwa kayo. bildug ding lambat, at ere agyong isaka, uli na ning kera kalandar asan. Nga na ning alagad apakamala ng Jesus kang Pedro. Yaing Ginu, panamdam ng Simon Pedro, king ya pala ing Ginu, sinulod na ingimala na, at linuksuya king danong. Dapot sinadsad lang makabangka king pampang, ding aliwang alagad, at guguyod ding lambat. Amit mong asan, ela masyadong malaot kimpampang. Mga dinalan ayarda mo ing dayura. Kasakara kimpampang. Benakit lang uling amibabaya. At asan ang makaderang ampon tinape. Nga ng Jesus karela. Magdala kayong mapilan Kenny, karingasan ayara kapyo. Inya sinakiyaking bangka i Simon Pedro. At ginuyod ne papunta kimpampang ing lambat, amit mong mga ragulayasan. Dinalan la at 53 hega na gana. Iya mesira ing lambat, agyang marakal la. Nga ng Jesus karela. May kayo Kenny, at magan mo salta mo. Dapot alametong man karela, amengangas kinutang keya. Nung ninuya uling balura, king yaing Gino.
Linapit siya Jesus at kinuwaning tinape at binyene karela at antimurin dingasan. Itiyay katlong pamipakit ng Jesus karing alagad kay bat ng sinubling mebye. Inyang may kapag-almusal na la, kitna ning Jesus si Simon Pedro ngana. Simon, anak ng Juan, kaluguran mo ko, magit ka rene. Wa Ginoo, balo mo king kalaguran da ka. Nganang may kibat Pedro, sinabi ng Jesus, Pakanan mo la, rin ka na akong biserong tupa. kitang ng kadwang ulit. Simon, anak ng Juan, kaluguran mo ko. May kibat siya Pedro, Wa Ginoo, balo mo nung king kalaguran da ka. nganang Jesus, Ingatan mo la ring tupa ko. kitang na king katlong akdu. Simon, anak ng Juan, kaluguran mo ko. May lungkot siya Pedro, uling may katatlo na kitang. Kaluguran mo ko, at may kibat siya. Wa Ginoo, balo mo nung sabla, balo mo yung kalaguran da ka. Sinabi ng Jesus, Pakanan mo la ring tupa ko. Ing katutuan sa sabyan ko kay ka. Inyang kayanakan mo, ika ing mibiblas king sarili mo, at lalakad ka nung nukabisang munta. Potang matuwa na ka, yatsyat mo la ring gamat mo, at aliwaing miblas ke ka, at midala ke ka, king lugal e kabisang munta. sinabi na iti ba ni Pabalo na nung makananoy ang matay Pedro, at munyek kaligayan king Diyos. Pangasabi na niti nga ng Jesus. Tuki ka na ako. Ing may pabalita ni kaya katang kaligtasan. Kapurian ke ka o Kristo. Kilagyo ning igpam po ning anak po ni Banal Espiritu. Amen. Maya pa bakpugay kayo nga. Maya payapak po amo. Ing salitang English dakalya buring sa baldugan nengay. Deng matuang salita Latin po ang Greek. The old language. Ing aus dakarela dead language. Uling mete na lang. Eno manaliwa kabaldugan. At mo yung salitang love. Love. Neng kay manaliwaya. Diba po? Yung salitang lugod kay English, ane karakala kabaldugan. Pero keng Greek terms, there are very specific particular meanings in terms of love. Love is very generic. Timo, sabihan dang, I love basketball. I love NBA. Diba? This game I love. Nakanita yung Toyota, bayo la sa akin, nalala pang plate number. Mabitya kita plate number. I love this car. I love sandwich. Pareho lara. I love my grandmother. Pareho mo ita. Itang word na love, we use it so generically. But we would like to review how Jesus said, "Do you love me?" Atlong beses. In Greek. Sabihan da kanita, pota magsalita yung formal Yesusel, ay la pa mag-Latin, uling iya pa talaga establishing Roman Empire king Jerusalem. Pero the Greek influence was there. The Greek civilization, bala mo maning list ka potang mag-Greek ka kanita. Because Greek has a very specific and clear understanding of love. Lentaya po na. Kaya salitang Greek, ating atlong klaseng lugod. There are three kinds of love. Three loves. Eros. Ikay po. Eros. Philos. Agape. Good morning. Itam kon. Eros. Philos. Agape. These are three Greek words that means love. Eros is
Love of self. Lugod kay sarili. Agad tang isipan, ay, maroking eros kasi kaluguran mo yung sarili mo. Ali, it is fundamental love. Makanano mo luguran din ang aliwa nung mo luguran ni sarili mo. Kanitang ati kong seminar pakiramdaman, kareng mag-caregiver seminar. 7 principles of caregiving. Number 1, principle of caregiving. Potang mag-caregiver ka. Ano po? The best way to care for others is to take good care of yourself. Bayo mo luguran din aliwa, samasan mo pa yung sarili mo. Yan mo, bayo may imunima, dapat may nimuna ka pa. The best way to take good care of others is to take good care of yourself. How can you say, ati nandinta nga doktor kaya kakanita, seminarista kami, tingin kalya na doktor eh. Ati kaya pong doktor kay seminaryo, pupunta yak seminaryo, ane kayayat, kung ane ka to. Unang kami, kay na kami, first year college, second year college, mag-basketball kaya pa. Kaya ba dating itang doktor, ane kayayat, masakit yan, mangukuwi pa. Anong nararamdaman mo nga na? Wala mo. Siyempre, if you are a doctor, you should represent what you give. Good health. Take good care of yourself. Ang yan po tang manese ka, aluwang tao dapat sesemya naman sarili mo. Self-care is matured and necessary. Potang balo mo na yung sesen ni sarili mo, buri sabihin matured na ka. De nga, nagsisesen tala. Kasi nakla pa. Ela pa biyasang manimu, ela pa biyasang mandilo. Kailangan dyan ng matutod, ela pa matutod. Edo inuman yung panulo, danong mo pa inuman panulo. Asi anak la pa eh. But self-care is not selfish. It's matured. It's necessary. E kamaging pabayat ka rin aliwa. There are many times you have to take the initiative to take good care of ourselves. It's called eros. Siguro yan tangkitang ng Jesus, Peter, do you love me? Siguro tang lugod ita, balo mo luguran ni sarili mo, Pedro. Before you become a leader, are you confident with yourself? Do you love yourself? O mababakas lawe kaya sarili mo? Paboren mo yung sarili mo. Sabi natin po, tang kakasal ka, when you say yes to your husband, you should say yes to yourself. When you say yes to your wife, you should also say yes to yourself. Because it's a self-giving that you hold on to. Ngayon kahit yung tao, maranop lo, ano ka sensitive, berat-berat lo. Ingasawa ko, minuli ko, anaw karanop, manalbay ang TV, ang pamengan lalas 8 na. Namang kitang ka na ako, menga na ka. Namang kitang, Father, manalbay ang probinsyano. Maranop ka pala, teka mangan. At kailangan mo pa mong kutang dapa kaya ka, maranop ka. Imbos mi po, anak kaya kapagal, mag-overtime kami, labas-labas yung boss mi, telepanuya. Kaya bati kami, mag-overtime kami, anak kaya kapagal. Naman kukutang, mapagal kayo, teko pa inawa. Nung mapagal ka, o teka pa inawa. At kailangan mo pa yung boss mo sumabing, pa inawa ko pa. O rin aliwang mato, malagnat ko, masakit ko, dak magkumustan din nga po ko. Masakit ko, dak mambibisitan. O teka pa ulo. I mean, who is responsible to your health? The doctor? Your husband? Your wife? In Diyos? Ika. Nung maranop ka, ninong papakangke ka, ika. Eros is positive self-love. Luguran mo yung sarili mo. Wari. Lenya po itang keng Mark chapter 12, 31. First, what is the greatest commandment? Jesus said, love God with all your heart, with all your soul, with all your strength, and with all your mind. The second is to love others as you love yourself. Luguran mo rin aliwa, anti mo nung makananong pamaglugod mo king sarili mo. Nung wala kang lugod kay sarili mo, I doubt, nung talagang aluguran mo rin aliwa. Peter, do you love me? Maybe Jesus is establishing the love of Peter that is actually necessary. At ipigmet ko kakanta na yung Aljaro kanita po, Whitney Houston.
The greatest love of all. Nga na. The greatest, ay kung nakakanta, the greatest love of all is learning to love yourself. Is the greatest love of all. Unang, siyempre, that is not the greatest. Uling number one niya pa inikikikatang Christian faith. Kailangan balo mo yung luguran ng sarili mo. Kaya kami pong matuwang bayang tao, ikaming pari. ikaming pari, uling ikaming darili, sarili kayong biyemi. Kailangan talakad ka lang. Para mo na para natin pang mangising kaya ka. Bisana ka mga you have to take good care of yourself. And in a sense, in one way or another, that is necessary for everyone. Kadwa, philos, ikay po, philos. Philos is the reciprocity of love. Potang the love that is given and the love that is received. Dengan luwan tao, biyasa lalugod, labisan tanggap lugod. Malina. Okay na ako. Kasi marinetang pasaw. But philos is a transactional kind of love, of exchange of love. Mutual love of practical reciprocity. Hindi mo rin may kakaluguran. Birthday mo, magsanda ka. Birthday ko, makaranda kayo. Sopan mo ko, sopan ka. Community, saup-saup. Ating maglinis keta, ating maglinis keni. Ating maglinis keta, ating maglinis keta. Saup-saup. Ating magkanta, ating papakinabang, ating mamasa, ating mag-serve, ating mangolekta, ating manyamasan kay pisamban. Ating kwan, dengaliwa, dinatang. May pagalang may swimming. Siguro, ela pa metod doon. Pero, uling at chula rin aliwa. Saup-saup. That is love. O itin tunay lugod. Itang kamangarabyado. Dapat po, tasisopan na ka, tanggap ka saup. At kasi tao, matas lalub Ela sa nesusopan. Ako dati makanita ako Dati, itang masikang ko pasaw. Ako magmaneo. Ako gagawa ka rin lecture ko. Ako gagawa ka rin computer presentation ko. Ko pasaw. Pa akong dili ko. Ngayon may sakit na ako. Pasaw na ako. Papasaw kong manikin. Papadrive ko rin ako wagyo. Because you have to love and you have to receive love. Mapareng Kapampangan, balo din potang magkantala rin Kapampangan. There is a very old Kapampangan folk community song. Kakantaya po yun Kantataya po. Nga na po nitang kanta. Nung miyabe-yabe tamo, miyabe. Nung miyabe-yabe tamo, mas malungkot masaya tamo. Ingke ka, kakuya. Ingkako, kaya kaya. Nung miyabe-yabe tamo, masaya tamo. O tayo mo kanta, yun, yagyo kayo ni. Itangan po. Nung miyabe tamo, miyabe. Nung miyabe tamo, masaya tamo. Ingke ka kakuya, ingkako kekay. Nung miyabe tamo, masaya tamo. Yan, makanyan muna sa Injud. Nung miyabe tamo sa Injud, nung may saup-saup tamo sa Injud, masaya tamo. Makanyan muna maging pamilya. Makanyan muna makarami kakaluguran. It's called philos love. Akakitya po yung eros, lugod king sarili. Philos, lugod, amipanan tabe. Pero atinya pong kalong lugod. Lawin nyo na mo nung miraras ko kene. Ausanda, agape, ikay po. To love without expecting anything in return. Itang eros, lugod yang palug kay sarili. Itang philos, tanggap ka lugod, mamiya ka lugod. Nengkay ka rin, may nala pa rin aluwa. Ela bibiyam, yan mo kaya St. Jude, tatanggap la serbisyo keng kuryente, keng security, keng, diba ilang bisang mamiya keng community membership funds. Nga lang eros na. Ela bibye, tatanggap lo. Papakwa din basura do. Burida, malinisin kaya katalugar. Burida, tindan kay kuryente at security. Pero ela bisang bibye. Kaya tapamong pilos, may bagsak na lang. Makanani pa kayong eros. Itang eros kasi, lugod ka, ala kang ngasahan. Nakamanayo. Palagi ako, ikayo linugod na kong eros love. To love without expecting anything in return. Ing lugod yun na rin pengari. Ika yung pengari. Ika yung ating anak pag-aral.
sineseyula, pekananyula, peragulyula. Ang kaya, atsuno kaya sarili daw. O yan po yung eros love. Kaya ba't pigaganakan mo pa, no? Masareseno kaya, at tila kaya seling gatas ka rin nga pumi, kumusta no kaya, o ito yung eros love. Ay, o ito yung agape love. O ito yung matas sa lugod. Aranasan ko, ako, matuwa akong bayin tao eh. Unang yatang in the past year, suling mete na itang wali ko. Panay akong luluwal detang paunakan ko. Detang paunakan ko anak ng kaloy. Mete na po yung wali ko. Papasyal ko lang. Ngayon pong kay Bat Holy Week, pinasyal ko lang naman. Panipunan ko lang. Pinasyal ko lang po. Unang yata pong papasyal mo lang, unang anak lapay, da pa masyadong balo na eh. Itang meto ngayon anak. Mimuaya ka no ka na ako, po kang mako. Ot maya nga ako itang meto nga paunakan ko. Mabagal ko kano lumakad, ano? Ulit pinamang, pupunta kami ka rin, parka na kaya kabagal lumakad, di labang malagwalo. Panayan na kami, panayan. Ang kay kanita, misa na tsugay kay restaurant, kasipin kay Mako. O nang kay restaurant, masanting nga kakit kong view na eh. O nang ako naman balo masanting yung view, kasipin kay Mako. Mimuhay itang meto kong paunakan, kasi kano, kukunang kay taluklukan na burina. O, tinalakat ko rugo, binyay kay taluklukan kaya. May bugkaw sa gapan eh. Balo yun po, ako ginastos kayo ni ako. Eh, manaya 40 ni ako. O, neng, uling kaluguran ko lang eh. Siguro, baka niyan, i-compare nga rin eh. I-compare nga rin eh, mas balo yun eh. Itang neng kay, di takbo yung karanasan ko kayong makayan. Bilan mo kaldo ito. Ikayo pa kaya, pilang banwa? Seli yung diaper, pekanan nyo la, pehuloy la, gini. Ilapang mo kayo eh. May bugmo sa gapan. Pero you know, that is agape love. Kotang ating kang makanita lugod, gamitan mo ka rin aliwa, gamitan mo kayong pisamban, karesipin mong bale, uy tay lugod ang nyara ng Jesus kang Pedro. Pedro, kaluguran mo ko. May katatlo nakitang. Do you love me? Yung lugod kay sarili mo, agyo mo. Agyo mo siya ng sarili mo, Pedro. Pedro, agyo mong tanggap lugod, karing aliwa po, tang matuwa na ka. Can you be humble enough to receive love as you give it? At Pedro, kailangan agyo mong lugod at kamamasang luguran da kang pasibayo. Nung agyo mo ni Pedro, pakanan mo reng tupa ko. Because we have to establish our capacity to love God, to love ourselves, and to love one another even before we dwell into the mission to serve. Bayo ta susuyo, bayo ta gagawang mayap, bayo ta magserbisyo kay samban, o king kaya katamong lipunan, kaya katang barangay, kaya katamong community sa St. Jude. Siguraduhan yung matibay yung pundasyon niti. Sana po ini. Yung kaya katang lugod king Diyos, kaya katang lugod ka rin kaparatang tao. At yung kaya katang matibay lugod king kaya katang sarili. A deep sense of confidence. Pasawak na ako mo ka rin choir. Balo may itang dalit king lugod ng apong Greek and last. Nung nuka rin ing lugod. Kanta tayo po ne. Bali po yung kanta ngayon eh. From 1 Corinthians 13 ini. Ene man, o inita Corinthians, love is kind, love is not boastful, love is humble, love does not seek anything that is painful to others. Buri ko sana kanta tayo kasi yung kanta ini is not a romantic love eh. Lugod kayong kaparang tao. Lugod yung Diyos. Yung lugod yung Diyos, maninag yung lugod taking balang metong. Because it is for the people of Corinth. It was written for Corinthians. Makiabi ako po. At paikalugod, karin at suyain Diyos, Ama lugod, nung nukain lugod, at paikalugod, karin at suyain
sakit pate kamwa tuknangan sa isang Diyos usaltamu iti ang nasa nung karining lugod at pamikalugod kari at suyaing Diyos Ama lugod nung karining lugod at pamikalugod kari at suyaing Diyos Ama Kilig yun pa, paningnak, panimbalala Espiritu. Amen. Talakad tapo, itangan po. Sasalpantaya ko, King Joseph pang mayupayang tutu, linalang King Banuat Yato, at kang Yesu Kristo ang anak ng bugtong aginutamo. Pengagliking upayaning banalay Espiritu, mibait kang Santa Mariang Birhen, linasalalam ng upayang Poncio Pilato, mipako King Cruz, mete at mikutkut, tinipaya ka ring mete, King Katlungaldo, sinubli ang mebye, pepaitas ya banwa, makalukluk wananin Joseph pang mayupayang tutu. Ibat ka rin magbalik ya naman keti, banmukom ka ring mabiyampon menga mate. Sasalpantaya ko King Banalay Espiritu, King Santa Iglesia Katolika, King Pamisamak ding Santo, King Pangapatawad na ring kasalanan, King Pangasubirang meding mete, at King Bielananga. Amen. Malalangin tamo, King Ginu, ang Yeso Kristo, ban King karing sablang patutu kaya, King karelang biye, at apostolado, nga tapong makibat, sinubling mebye Ginu, pakiramdaman mo ing panalangin mi. Sinubling mebye Gino, pakiramdaman mo ing panalangin mi. Ginoo, ding apostol mo, menasan laki bukas, at alalang arakap. Papanatilyan mo ing tetagan ding sablamong apostol, ngening kasalukuyan, ama gobrang balamuwari, alang bunga, inya ngaming manalangin. Sinubling mebye Gino, pakiramdaman mo ing panalangin mi. Ginoo, era ka akilala ring apostol, maralas emi akakit ingatsuka, dinan mo kaming kamalayan ingatsukang kayabemi, inya ngaming manalangin. Sinubling mebye Gino, pakiramdaman mo ing panalangin mi. Ginoo, ngening kasalukuyan, ing lambat ning Santa Iglesia, kaya katamuyang pasibayo, karing taong ibat king mabilog ayato. Emu ipain tulot ing magisiya ing lambat, nune dinan mong lugal ding sabla, ipanalangin mi kaya ka o Ginoo. Sinubling mebye Gino, pakiramdaman mo ing panalangin mi. Ginoo, antimurin ngening kasalukuyan, karing dakal alugal, ding tubod mo, mibabalan lang magsalita king lagyo mo. Pamintuan da kasana ring kekang talapatuto, imbes na ring tao, at ipanaral deng alang takot ing kekang amano, ipanalangin mi keka o Ginoo. Sinubling mebye Gino, pakiramdaman mo ing panalangin mi. Ginoo, ring alagad mo usigan dala naman ngining kasalukuyan, yugsero king sukulan at labis panasakitan. Dinan mong tetagan maging tapat at mibata king karelang kasakitan, kambening tuna, ipanalangin mi kaya ka o Ginoo. Sinubling mebye Gino, pakiramdaman mo ing panalangin mi. Ginoo, ding komunidad ning Kristiyana, kaya bening kabilugan alelangan, at danan da kasanang ligaya, dangal at kapuryan, ipanalangin mi kaya ka o Ginoo. Sinubling mebye Gino, pakiramdaman mo ing panalangin mi. Ngeni po adon taming sarilitang kapagnasan. Ginu, mayaping atsuke keti kayabe mo, iking kaya kaming sikan na tula, ngenit manggaman kingalanganga. Amen.
kayo kapatad, bandet ing katang daon, matanggap larapanin Diyos, igpang mayupayang tuto. Tanggapan sana ning Ginoy ting daon karing gamat mo, king kapurit kaligaya ning kayang lagyo, king kaya katay kasaplala ating mabilog ng banala kapulungan. O igpaming miglalang, tanggapan mula reting regalong ibat king kaya kang Santa Iglesia. Ing maragulatulang pigkalub mo kaya kami, miras sana, king kayang kaganapan karin banwa. Itiyaduan mi kapamlatan ng Kristong ginumi. Amen. Ing ginuman natili kaya kayungan. At kaya ka antimurin, Yat nayo reng puso yun. makayat na no king Gino. Pasalamatan tayo in Diyos sa ginutamo. Iti karapat dapat at matuloy. Tunepin karapat dapat at matuliting pasalamatan da kang parati at numan ka rin oig pa Diyos hingalangang at lubos mayupaya. Kapamilatanen, Eso Kristong ginumi. Pupuriyan da ka king lubos maragulatula, kaditing panahon nimpaman yubling miye. Inyang i Kristo maging sakripisyo Paskol miya. Iya pamuri ning kaya kaming pari, ing kaya kaming talapamilatan, at parating para kaya kami kapakanan. I Kristo iyang biktima ay namatay kapilanman, ing kordero misan metena, mabibiya manggaman kay ngalanganga. Ing tulaning pamanyubling mebye, babayo na ing mabilugayato kabang ding sablang koro ring angel karin banwa, daraliting kaya kang ligaya lan makyabe king alang tuknang dang pamamiya kapurian kaya ka at ngamingan kakanta. Tunay kapin banal o ikpa, ikang panibatan ng sablang kabanalan. Pagparalampumi. Ulinita, pagparalampumi. Pabanalan mo sa naratingayin ting espiritu mo. Ban pa kaya kami, malyari lang katawan at daya, ni ginuming Yeso Kristo. Bayami daon kusang lubking pamaylasan at kamatayan, kingwaning tinapet pepasalamat siya kaya ka. Piraso na at binyan karing kayang disipulos nga na, tanggapan niya iti ikongan at kananiya. Iti ing kanaong katawan, amidawon, para kaya kayungan. Makanyan mo naman kay ba't nga punan kingwaning kalis. Pasibayan pepa, salamat kaya ka. Binyan ng kalis ka rin kayang disipulos nga na, tanggapan niya iti ikongan minumkokan iti. Iting kalis si kanakong daya. Ing daya nimbay talang hanggang tipan na mibubu para kay kayo at para rin sablang tao. Ban kanita mi patawaran laring kasalanan. Dapta nyo iti bilang kapigaganakan kanako. Pasyag tayong misteryo ni Kasalpantayan. Maganakan
sublimo, ende, que kami ang pagmasusyan, maligayang pagbalik mo, que kami ang alinayan. Amen, amen, amen. Inyang ini gaganakan mi o igpaing kamatayan, pamanyubli ng mebiya ng anak mo. Daraon mi kaya kayong tinapay ng biyat kalis ng kaligtasan. Lain ming pasalamatan kaya ka, pepalyaren mo kaming matampang talakad arapan mo, ban sumuyo kaya ka, mapakumbabaming pagamuha mo, king kami ang sanang, misulu-sulu, king ataw na daya ng Kristo, tipuna na kaming ating metong ning banal espiritu. Ganakan me o igpay sa iglesia mong mahalaganap king meto yatu, ban mi ganap king lugod, kambe ng Francisco, kaya kaming Santo Papa, Florentino, kaya kaming obispo, ting sablang obispo at pari, ading hanggang kapatad mi at kakaluguran, ang malugod susuyo, sasaw, mga gobra, para king kaya kang kasalpantayanan, para king kaya kaming komunidad at parokya, keti St. Jude. Ginutanggapan mo po ing kapasalamatan ng si Sardas at Luz Medina family, King Aldo ng Kebaytan, Brother Ten Limson, Paulina Inocencio, para king kayaduana ng Camilla Tabukol at Jeronimo Mangalos Jr., para king malagwang kapaldana ng Francisca Gutierrez, Cristeta Lumbang, Merla Mangalos, Robert Strigan, Dang Gozum, Yolanda Tingson, para king pamaglakbe, aligtas ng pamaglakbe, Maribel Cortez. Ganakan mula naman ng kapatad mi pepay naon at maninayang subling mi, ading sablang miyango dabi, Agido Salonga, Gloria Esguera, Marianito Ador, Rudy Abesamis, Armando Miklat, Lilian Limson, Luz at Pasita Sikat. Yuli mo sana king maligaya mong harapan at pakaluluan mo kengan. Gawan mo kengan karapat dapat magkamit king biye alanganga. Kaya benang Maria, Birhenindo ng Diyos, San Jose kayang esposo, ding sablang apostol, San Judas Tadeo, at ding sablang banal at santo, tinupat king malmong kaburian, king kaya kabaling panahon, purian dakat paligayan, kapamlataan ng Kristong kekang anak. King kapamlataan ng Kristo, kambena at kaya, ikpang mayupayang tutuka, gumning banal espiritu, pupurian dakat parangalan, manggaman, king alanganga. Mausta mo, King Diyos, igpa, King panalangin, tiro ng Isus kaya katamo. Kami
gabos mo kami o ginuking sablang marok. Malugod mong ipagkalubing kapepan king panahon mi. Ba't king kasaupan ni kaya kang pakalulu, parati kay migabos king kasalanan, miligtas king sablang kaligaligan, kabang manenaya kami, kambening maligayang kapanaligan, king panyatang ng Jesucristo, kaya kaming talapangapos. Uling kaya kaying kayarian at ing kayupayan at ing ligaya, manggaman king alanang. O ginaming Jesucristo, sinabi ka rin kaya kang apostol, ing kapayapan lalakon ko kaya kayo, ing kapayapan babiya ko kaya kayo. Emo sa babaligdan ni kaya kaming kasalanan, nun elawan mo'y kasalpantayanan ni kaya kasanta iglesia, at pamayapan mo yung pong bilugan at pangking kaburian mo, ikang mabibiye at magari manggaman king alanganga. Amen. Ing kapayapaan ng Ginoo manatili sana kaya kayungan. At kaya kaanti mo rin. Pasyag tamo, mikakalugod tamo, king kapayapan. Kapayapan po kaya ko nga. Kapayapan. Happy birthday, Content. Peace be with you. Happy birthday. Ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos sa nilalako, ing kasalanan inyatu. Pagkalungan mo kami, Agnus Dei Victoris, peccata mundi, dona nobis pacem, dona nobis pacem, dona nobis pacem. Nyo'y kordero ning Diyos, nyo'y Jesus sa milalako king kasalanan ninyato, nuwan la rimayaos king apunan na ning kordero. Ginoo, e ako matampang tanggap keka. Dapat yag kasmi nga mano mo, kumayap na ako.
Announcements. The month of May is marked with the daily flower offering to our Blessed Virgin Mary, preceded by the recitation of the Holy Rosary. On Mondays to Saturdays of May, we start at 5:30 p.m. for the Holy Rosary with the scriptural reading, followed by the flower offering to the Blessed Mother. On Sundays, we start at 4 p.m. to give way to the 5 p.m. and 6:30 p.m. Masses. May we invite you, our parish community, to join us in the daily scriptural rosary and to bring flowers for our Blessed Mother. Additionally, as part of our offering, we encourage everyone to bring school supplies as well to be distributed to the elementary pupils of the San Agustin Elementary School Extension here at the St. Jude Oval. The Kids Summer Workshop takes place in the mornings of this coming week, May 6 to 10, Monday to Friday, with a recital to be held immediately after the 6:30 evening Mass on Sunday, May 12. Our parish youth are all set for this, with 148 participants registered to date. We still welcome food sponsorships for the participants. Please coordinate with our parish secretary for details. Do block off your calendar for our parish Santa Cruzan on May 17, Friday. Details to be announced as necessary. Thank you. Salamat po. Talakad tapong yan ni paraking final blessing. Manalangin tampo. Oy paming malugod, baligdan mo kayang mitmong ganaka, ingkaya kang balayan, kapamilatan, dareting, misteryo, Pasko, adala na kaya sana kayang ligaya, nimpamanyubling miya. Iti nga na doon mi kapamilatan ng Kristong ginumi. Amen. So there are two ways to do charity this May. Pwede po po takating mag-offer, isipan nyo, ala na akong pag-aral ay anak. May graduate na rin anak ko. Okay nila. Pisa ko pong sumawag ka rin anak pang mga lating Chukem Public School. Pwede ko pong mag-offer notebook, ballpen, Crayola, scissors. Gamit po kayong eskwela, pang elementary. You can offer them not only during the evening mass, but even in our 7:30 morning mass. Na po. It's our way of charity for this May. Second, next week po, ating kami Monday to Friday, at itapong kids workshop. Announce natin po. Libre naman po, libre. Libre pong ating gitara, ating magkanta, ating tumerak, ating painting, drawing, cooking. Iningan po, we offer them for free. Pero nang bisa ko pong mag-offer danum, tinape, biskuit, karenganak, we will be very happy kasi po we also sponsor their merienda, anak na po. So that is a way to extend our way of helping our community. How's na po kanita agape, sharing and giving of self na po. Bendisyonan na po yung Ginoo, manatili kaya kayo ngan. At kaya kaan timurin. At bendisyonan na kayong Diyos, at bendisyonan rin kaya kayong pamilya. Ing igpa, ing anak, ing banal na Espiritu. Amen. Ing misa mi daune, umeta mong luguran ng Diyos, king lugod ng Pedro, anti mo ang megin ng lugod ni Jesus. Kaya, Salamat king Diyos. My friend. Kamarano, Pinaya, Kingkayang Kutkuta, Di Maria, Maria Magdalena, Pagkera, Jesus kayang lawan, Inginu, ala na yukenin,